everybody, and welcome back to the Better Call Sukan podcast with me, Arif Daniel. And today, I am with the one and only Izwan, or boleh dikatakan sebagai Panda nickname dia. Fun fact, Panda juga, how me and Panda know each other. He played football with us, with our community, which is Padang Bola Sepak, and he eventually became coordinator. He also very active with my Tuesday badminton, so dia akan datang every Tuesday to badminton. And sepanjang like maybe a year or so, he's been joining and like kerap join. Dan dalam masa sama, dalam badminton session tu, I'll ajak orang lain to be my guest host, and he's just there, sitting there, listening what's going on. So I think why not ajak dia, because kalau tak, dia akan dengar je lah macam mana, tapi tak diajak. So in the end, I feel like okay, today's topic is quite interesting, and senang cerita dia boleh sembang. So welcome to the show, Mr. Panda. Apa khabar? Khabar baik. Thank you for inviting me. How are you? I'm fine. Hari ni? Hari ni okay. Okay. A bit hectic schedule for today, but yeah. Thank you for inviting me. Yes. Before orang kita go to the host, to the host. Host is me. Before we go to the guest, boleh tak cerita kenapa nama kau Panda sebenarnya? Because it's about nicknames. Even Yes. the guest pun ada nickname juga. So my name is just Arif lah. So kenapa nama kau Panda? Satu, nama Muhammad Izwan is a bit too common. Okay. And my nickname for Panda has been dah stick 26 tahun dah. Okay. So dia dah melekat. And macam mana sejarah nama tu is basically masa sekolah rendah agama, baju putih, samping hijau, tiap-tiap hari minum air tebu. So that's why my best friend give me that name, stick sampai sekarang. So that's why it's Panda, and you own it lah. Okay. Okay, before anything, before Panda introduce the guest, I would like to say to everybody, thank you for liking, sharing, subscribing, and following Better Call Sukan. Kalau you belum lagi like, share, subscribe to Better Call Sukan, please do and support us, because we need you. And you guys, kalau ada apa-apa sukan, topik, communities, coaches, or anyone, entrepreneurs that related to sport yang you guys nak kita orang panggil dalam Better Call Sukan, do let us know and we will definitely call them. Also, Better Call Sukan Season 4 is styled by Kyve, QYVE. Kasut futsal yang saya pakai ini adalah local brand juga. Focus more on futsal and football. Diorang pun ada jerseys diorang jual juga. Dan juga Better Call Sukan is styled by Forfeit, Forfit. Forfeit juga adalah local brand which is focused on apparels as well. You guys, this is the baju yang I pakai, which is Forfeit, and hoodie saya pakai juga. Do check them out at forfeit.my. Yes, ini adalah yang saya paling nervous sebenarnya. Akhirnya saya cakap dengan jelas ya, dengan Forfeit. Sebab kenapa Panda, hari ni kita ada siapa dan sembang pasal apa sebenarnya? Hari ni kita sangat bertuah Yeah, dapat boy. jumpa tuah director sendiri daripada Forfeit. Dan topik kita hari ni adalah sports brand dan attire in Malaysia. Yeah, boy. So welcome to show, Boss Tua. Hai. Apa khabar Tua? Fine, baik. Alhamdulillah. Hari ni ada rezeki lah untuk datang sini. Yes. So Tua is actually the director of Forfeit, which sponsors Better Call Sukan punya baju, and we are glad to panggil Tua today. Dia pun ada, he's not alone, dia ada Arif juga with him, not me, tapi another director of Forfeit. Arif is here also. They are both directors of Forfeit. Tapi yes, kita nak sembang like Panda say, kita nak sembang pasal sports brand, which is your brand, with more on apparels and attire. Kita nak sembang pasal Forfeit. Tapi before that, I think kita nak kenal a bit about you lah, Tuah. Firstly, like I said, it's about nicknames. First, why was it Tuah? Oh, okay. And then, like, macam mana you mula minat sukan in general lah, and then brings you to jadi an entrepreneur now? Okay. Actually, my real name is Muhammad Fikri. Oh. Jauh beza dengan Tuah lah. Okay. So, Tuah is kalau cerita long story lah. Tapi nama Tuah tu ada sewaktu zaman universiti. Okay. So ada certain things happen yang buat nama Tuah. Tapi kalau kita shortkan story tu, nama Tuah ni
kalau siapa yang kenal Fofit, dia kenal Tuah lah, dia tak kenal Fikri itulah. Oh. So memang panggil Tuah je. So new persona lah actually. ya, macam itulah lebih kurang lah. So kalau orang panggil Tuah tu, tahulah itu era keberapa punya kawan lah. Kalau yang sebelum tu orang tak tahu nama Tuah, kita tahu ini zaman sekolah. Macam tu lah. Macam tu. Universiti yang kata orang panggil nama. Yalah, kalau jalan kat public waktu ada orang panggil Fikri, so you dah boleh tahu ini bukan kawan baru ni. Okay. Sebab media sosial pun kita pakai nama yang tu kan. Nama Tuah tu. So the reason of panggil tu minat, adakah because I heard people say you do look like a hero Melaya, macam tu. Tak ada. Betul. Betul syairi. Okay, akhirnya sebut dekat dalam ni. Okay, thank you for the credit. Okay, sebenarnya Tuah tu sebab masa zaman universiti buat mula niaga macam tu lah. Kita namakan nama syarikat kita Tuah April. So orang jumpa kita nak senang, kita panggil Tuah. Kita rebranding lah nama supaya nak buat bisnes, nak bagi orang ingat. Sebab bila Tuah ni I perasan satu benda, bila kita orang datang, siapa nama Tuah, dia akan ada conversation yang bersambung macam sama ada mana jebat ataupun mana lekir. Dia akan di situ. So bila ada next conversation tu, dia untuk kita bisnes kita best lah. Sama kalau kita sebut Fikri, biasa lah orang macam tak pernah cakap kenapa nama Fikri. Dia nak cakap ni. Tapi kalau Tuah tu dia ada continue What conversation. make you did you like macam ada look up to somebody ke apa ke yang dia ke sendiri yang macam okay, I want to change my name. Sendiri. Sendiri ya. Okay, understand. Very cool way how you get that nickname in order for you to brand yourself also. Yeah. Like how my guest host pun betul. dia pun nak brand diri dia juga. So dari kecil ke boleh cerita sikit like how you started liking sports? Is it like influence dari sekolah, kawan sekolah, atau family ada tengok sukan, and what type of sports yang you layan? First of all, masa zaman kanak-kanak dia standard lah, kita beriadah lah biasa macam tu kan. So tak adalah minat spesifik sukan. So dia bermula masa, kalau ikut masa sekolah rendah tu dah terlibat sukan standard lah. Kalau sekolah rendah ni sukan sama ada olahraga atau bola sepak je lah. Yes, kan? okay. So tapi setakat itu je lah, tak adalah lebih-lebih. Wakil sekolah semua? Wakil sekolah, wakil daerah semua lah. Cuma di peringkat bila masuk sekolah menengah, dia punya game berubah sikit lah. Masa tu kita perlu engage dengan sukan untuk menjadi jadi yang terkenal di sekolah. Oh ya. Untuk orang, yelah dulu kalau dekat, tak tahulah zaman sekarang macam ni. Masa zaman itu lelaki ni akan cool mungkin 3 benda lah. You belajar pandai, ataupun you bersukan baik, ataupun you pandai main muzik. Mungkin macam itulah lebih kurang. Jadi kalau time tu pandai baca doa bukan? maksud tak popular mungkin, kan? tapi mungkin yang itu audiens dia mungkin ustazah-ustazah macam tu kan. So untuk nampak ni kita involve lah. Tapi memang minat pun. Cuma sukan yang masa sekolah menengah, sukan yang betul-betul main adalah bola sepak. Wakil sampai sekolah menengah sampai Johor Bahru. Johor Bahru. Okay, boleh bagi shout out tak sekolah rendah dan sekolah menengah kat mana tu? Sekolah rendah saya sekolah kebangsaan Bandar Pontian. Sekolah menengah shout out to Bandar Pontian. Sekolah menengah Taman Desa Skudai. Sekolah menengah saya sekarang, saya masuk tu sekolah tu baru lagi. Sekarang tak salah jadi sekolah projek JDT. Sekolah menengah saya tu sekarang. JDT So like 4 ke 5 main situ lah kot. Dia Sekolah macam projek. Macam grassroots punya Ya, school betul, lah. betul. Dia Sekolah projek. academy and for JDT. Betul. Betul. Is it because sebenarnya Skudai punya sekolah menengah produce banyak football players before that actually? I tak sure. Mungkin tak tahu macam mana dia select. Sebab ikut sekolah kita sekolah harian biasa pun. Oh ya ke? Okay. Yang info ni pun I tengok dalam tahun lepas lah. Sekolah I jadi sekolah projek. Tengok dekat social media. Ada any JDT players from there? Tak ada masa batch started lah. tak ada. Sekarang batch yang sekarang meletup kan. So masa tu tak ada. Okay, that's good fun fact to actually know. So, memang betul lah. Betul. Kalau dia ikut memang ada JDT actually dia ada few schools ke? Sebab sekolah tu kalau tengok last time dia viral social media, dia tulis JDT 4 ke 5 tak salah, tapi sekolah kita orang tu lah. Cuma dia punya info yang sahih mungkin saya tak berapa nak pasti lah. Tapi itu last time kita punya info kita nampak lah. Maknanya Padang mesti cun.
Masa zaman saya tak cium pun pasir juga. Tak tahu sekarang mungkin cara pilih Understand. kat sana kan dia ada sistem dia kan, so kita tak berguna. So the question now is, first love has always been football lah. Betul. Dan position apa yang do you play tu? Memang dulu masa sekolah rendah mula sebagai right back. Mungkin sebab kita bukan sekolah rendah ni senang je. Yang laju dia akan main sisi kanan kiri. So mungkin kita boleh lari macam tu je lah. Masa sekolah menengah kita dah ada orang kata a bit of ball filosofi knowledge sikit lah. Knowledge. ball Macam tu knowledge. kita main midfield. Center. Center. Further forward or Masa peringkat sekolah dengan peringkat daerah kita main attacking. Lepas tu peringkat atas sikit dah main DM. do you watch masa time tu? Do you watch football also? Tengok sebab dia macam saya dari Johor. So dia broadcasting terdekat adalah daripada siaran televisyen negara jiran. Okay. So yang kita tak ada siaran daripada Malaysia masa So tu. you watch the Singaporean League? No EPL La Liga tapi daripada TV siaran luar. Sebab kita kan boleh dapat dia punya kan? Kita boleh dapat Indonesia dengan Singapore punya channel. Pakai antena yang lama tu kan. So kita tengok situ baru kita tahu masa tu zaman kita tengok lah IPL, tapi highlight lah biasa kita tengok. Biasa highlight saja. Game live tu macam tak ada sangat. Seorang ke atau family members and friends yang tengok ke together? Ayah saya arwah ayah saya minat bola juga. Cuma dia masa zaman dia sekolah dulu dia aktif olahraga dengan hoki peringkat kebangsaan. Cuma dia tak main. Tapi bila kita dah macam saya membesar, dia dah tak main. Siapa nak main hoki petang-petang kan. So masa tu kita main bola lah. So dia lah yang bawa. Kalau pergi friendly pergi beriadah kawan dia pun dia bawa sekali lah. So kita main lah orang dewasa. Situ je lah. You and your dad, ada siblings lain? Tak ada. Saya berdua je lelaki dalam keluarga. You and your dad saja? Yang lain semua your perempuan. arwah father you? Betul. Yang lain semua perempuan. So memang kita save, boleh sharing lah selalu. Adakah both of you minat the same team? No. Tidak. He's Chelsea. Saya Arsenal. Sebab Arsenal dia macam kontroversi sikit kan. Tapi Tidak kontroversi. I'm an Arsenal fan. So you Arsenal fan? I'm an Arsenal fan. So okay. Well, we are always welcome any Arsenal people because Arsenal are champions of the league. Ya, Yes, betul. let's not forget that. Yeah. But we know. So kenapa, macam mana, is that the banter rivalry yang membuatkan you guys more close to each other ke? Ya. Memang betul ada banter sebab daripada kecil saya tak, masa kita belum tahu memilih pasukan lah. Saya memang diberikan baju-baju Chelsea atau baju Manchester. Arsenal ni dia muncul selepas cinta kita ada rasa cinta dengan Arsenal lah. Bila kita dah kenal siapa player apa benda, so kita dah gameplay and all that. that. Betul. Understand. You know ball. You do know ball. I still tak dengar lagi, like I thought like macam contohnya Panda, I thought like he's gonna say like he minat this one, then dia minat baju ni ke, dia minat ni. So tak ada cerita lagi pasal attire. Macam mana? Is that jadi continuous lah? Macam mana? Macam mana dia boleh masuk ke ni lah, forfeit lah. Dunia do you like retro kids ke apa ke actually? What? Tak ada. Dia Do you study business? No, saya study landscape architect. Allah. Forfeit Lagi jauh. Dia punya fun fact lah. Forfeit kami ada 2 director. Okay. Saya landscape architect, partner saya architect. So you and Arif is dia study architect, I study landscape architect. Landscape architect ni more to softscape lah. Rasa dia design arki tu, dia design Dia kalau landscape architect dengan architect berbeza lah. architect okay. kita senang cerita lah. Architect hardscape hardscape macam building semua tu. Architect buat building. Ya, building macam tu. Kita ada blueprint relate tu tu dengan softscape. Kita dengan contohlah park, tanaman apa benda. So macam role arkitek mungkin lebih besar dalam satu bangunan tu, tapi kita finishing mesti ada kita punya landscape architect macam tu lah. I see. Itu passion? Sebab kenapa kita pergi? Mungkin masa kalau tanya cita-cita masa kita zaman sekolah, kita nak jadi arkitek. Sebab dia nampak nama pun pro kan, arkitek. Standard lah kalau macam saya. You pun Mr. Arif nak jadi arkitek juga time sekolah?
he say begitu juga. So designing. Okay. So that's Arif, another director of Tuah pula, another director of Forfeit. So zaman sekolah, kalau kita sekolah luar bandar ni, nak jadi apa dah besar, 3 perkara lah. Doktor, pilot atau arkitek lah yang nampak handsome sikit kalau dengar kan. So alhamdulillah lah dapat lah jadi arkitek tu. Bila dah masuk arkitek, landscape arkitek tu, kita jumpa passion lain semasa dalam perjalanan universiti tu. Itu yang divert kita buat bisnes, dan yang sampai sekarang so lah. you guys are uni mates lah. You guys were close way back then. Tak. Itu perjumpaan tu pun dia agak random juga. I see. Macam saya study UPM. Okay. Arif study di UIA. Okay, so cuma mungkin Brother. kita orang same batch kot. Okay. Cuma okay, kenal dia sebab masa tu I aktif berlakon teater. Okay. Lepas tu my senior ni ada seorang ni memang dia nak buat short film, short drama macam tu lah. Okay. So dia cari pelakon untuk mengganti pelakon last minute tak ada. Okay, that's normal for theatre industry. For uni. So that's project dia collab dengan Arif lah. So di situ lah, biar berlakon situ ada dia. So kenal dia kat situ lah. So tapi kenal kat situ dia habis je lah. Dia habis. Lepas tu kita jumpa balik after 2 years 3 years macam tu. Sebab masa tu zaman you, kita jumpa balik dah habis you, dah bekerja semua. But you were doing any entrepreneurship thing before that? Ada macam buat bisnes ke apa ke? Masa belajar macam mana boleh masuk ke dunia baju ni lah. Sebab kita basic things untuk landscape arkitek ke interior design, kita pandai design je. Kita pandai guna software design. Yeah. So bila kita kan dekat universiti ada masuk kelas-kelas yang macam TITAS, apa benda kewarganegaraan, apa ni, civic macam tu. Yeah, all that. Yeah. So bila buat kelab-kelab macam tu, ada kena buat baju. So bila tas buat baju dia akan pas budak design lah. Kau boleh design tak? Tolong design baju. So kita buat design baju, kita bagi pada kelab buat. Lepas tu the next club tu tanya, ni buat baju mana? Dia pun malas nak sebut mana. Dia cakap, ni dia buat baju. So masa Mr. first Fikri, time tu lah Fikri lah. masa tu Fikri lagi lah. Fikri design lah. First one tu project tu kita bagi tahu, okay aku buat kat sini. Dah kali ketiga kita tengok, ketiga empat masih tanya je kan. Kita dah tukar skrip, cakap, yes aku buat. Time to charge them. Yes. Lepas tu barulah kita serius lah masa bisnes. So, dekat situ jugalah yang bertukar passion daripada landscape arkitek jadi designing baju for clubs and all that. Ya, betul. Adakah time tu actually benda tu adakah susah sebenarnya? Because every university, if you ever been to university, you must, if you have an event or whatever, you memang nak cari a designer to design the baju. And contohnya, if you have a task to design your baju for the team, you will have that person lah yang akan design. So you are that person time tu untuk design. Adakah itu senang for you to come naturally for you to design it, ataupun you didn't really like it actually at first? Design ni sebenarnya bukan passion I buat benda ni. I see. Tapi sebab kita pandai guna the software tu, benda tu bukan susah pun. Ada for benda you yang lah. kita Because for me I can't lah. Tak, macam untuk serve nak prepare satu design yang level untuk club saja. Kadang dekat social media, dekat website pun dah ada, kita top up sikit. Tapi apa yang membuatkan kita maintain adalah bila dah 3-4 kali dia dah mendatangkan hasil. So everything penat ke apa ke, ambil baju, kadang kita kena pergi kilau ambil baju, semua tu dia dah jadi biasa lah. Sebab kita dapat hasil yang untuk student, kita dapat 4 figure setiap bulan. Good money lah. Good money for you lah. Money lah. Personally seorang-seorang buat lah. Masa tu personally seorang buat. Tapi masa I start masa second year. Masa third year kita dah ada junior sikit kan. Kita ada upah junior sikit lah. So you work for me. Dia orang pun ada bakat buat design apa benda kan. Adakah itu your first time menceburi dalam bidang business and all that? Ya, betul. Itu yang first time. Tapi dia punya pergerakan tu agak laju. Sebab dia punya nak cakap good money ni lah. I boleh kahwin third year. Belum grad lagi. Because yalah, clubs, because they know they will come to you to design. Then maybe for you benda tu is simple, but for other people, leceh lah nak buat ni semua. So just contact you and then you just buat. Betul. Yeah, I think you found a niche lah kot.
Betul. Jumpa yang orang lain tak ada at your circle time tu, dalam circle tu, but you ada and you can deliver very well. Betul. So masa uni pun orang dah tahu lah, oh this person ni memang kalau nak buat baju deal dengan dia je, macam tu lah. Biasa betul. Sebab kalau kita tengok dekat Malaysia lah khususnya, yes, kita ambil printing lah. Yes. Kalau kita tanya, mungkin 70% owner tu bermula di universiti, sebab itu audience dia paling besar. Yes, dan, true. Prospek paling besar situ. Kalau kita start umur contoh 30 plus yang dah bekerja, office mate kita berapa, kita nak ada marketing verbal tu susah. Tapi masa zaman belajar dia laju sikit. Sebab satu, nama kita. Satu, kalau junior ni mungkin mereka tiada pilihan. Mungkin kita cakap buat kita. Sebab masa tu pun I dah nampak game masa tu dah printing baju ni, sebab student banyak event kan. Yes. So setiap weekend ada event. I sampai pegang jawatan lah untuk pastikan kita boleh control event masa tu lah. Kita nampak peluang macam tu. So kita adalah buat event. So kita tengok event lain. So di situlah nama tu kena sampailah sampai sekarang lah. Cuma ada perubahan lah, daripada printing ke sportswear brand tu ada transition sikit lah. More focus lah, right? Ya, betul. So okay, we're gonna know a bit about the history of macam mana forfeit to happen and all. But before I move to the next segment, Panda, do you have anything nak tanya to Tuah, like about his introduction, like anything else? Not much. Tapi tadi ada mention Tuah April. So that is after university and before forfeit, was it? Tuah April, like the month, bulan April? Bukan, baju. April. Daripada mana dia dapat nama Tuah? April. Okay, Tuah April. Sekarang dah tak guna nama tu lah. Tapi nama tu sekarang dah ada company lain guna. Tengok ada. Oh, iya ke? So kita last guna Tuah April tu 2019 kalau tak salah. Sebelum PKP lah. Before COVID. Era before COVID. And then is there anything yang you nak tambah pasal introduction about you yourself and sports and entrepreneur yang you nak fun fact nak share ke before we move to the next segment? Rasanya banyak benda dia cerita tadi. Nanti dia akan tambah secara spontaneous lah. Jadi macam mana kan perjalanan. Sebab kalau ikut dia ada banyak macam transition daripada Tuah April ke forfeit pun dia ada dia punya cerita kenapa macam tu kan. We will go through that. But before that, so we move to the next segment. Okay, I just nak tanya to Panda first before kita tanya to you. Panda, from your thoughts, actually, what are your thoughts on sports brand focus on apparels? I think like masa when I met you for this, I said like maybe 10-15 years ago, the country for the sports, they know like a few big brands yang kalau because kita didedahkan dengan football, so we know a few like main brands. So but now, what's your thought on sports apparel and also focus on local brand sports apparel before we bagi tu? I think as we explain, kita ada the same discussion yang before this, not much local brand boleh nampak dekat yang kau tahu atau memang kau rasa? Yang aku tahu and yang aku nampak pun. Okay. Kan? Macam usually is macam German brand, everything yang kita nampak dekat apa tu lah. Yalah, all they just do it and all that lah. Just Nike and all that. Adibas. Adibas tu yang dekat pasar tu. Asadi. We cannot even call that local brand. So memang jarang nampak. But recently macam cendawan lepas hujan. I see. Dia macam very rapid, frequent nampak local brand muncul lah lately. So very very interesting on that. Okay. That is his general thought. What's your general thought on apakah dalam pandangan Tuah lah, like local brands pula, apparel brands in sports? It's necessary to have it for sure. But what's your thought on having first you ada that company, your local company, and then before that, adakah you nampak rupanya this market is lebih naik and all because before this? Okay. And do you agree with us yang before this tak banyak actually local brands yang apparels is going, especially in sports? So what's your thought? Masa zaman back then, zaman universiti lah. Okay. Masa kita active sports tu kan, masa tu memang tak banyak. Kita
kalau ada pun dia belum mendapat tempat daripada masyarakat secara majoriti. Sebab contohlah kita masa kita zaman sekolah zaman ni, baju sekolah kita ke baju mana-mana team kita akan tahu jenama mungkin daripada Thailand. Masa tu Indonesia pun tak masuk sini lagi. Nama Thailand kita tahulah jenama-jenama dia ada 2-3 jenama kan, which is ada sampai sekarang. Dekat situ masa zaman tu kita tak adalah rasa nak tap niche market, this market kan. Niche ni kita rasa macam tak apalah, ada sportswear daripada Thailand, kita buat printing biasa kan. Tetapi bila kita realise masa PKP tu, kita ada, bukan saya saja, saya dan tim lah, kira macam Malaysia ni aktif di sports. Yeah. Tournament apa je yang tak penuh, running penuh, pusat penuh, apa benda penuh kan. So dekat situ kita nampak ada certain local brand dah start naik, dan kita pun nak put some value dekat dalam ni lah. Instead of buat printing saja, why not kita, sebab kita pun berada dalam industri sukan walaupun bukan sebagai professional athlete. Yes. Tapi kita ada, so kita masuk. Dan memang betul, Alhamdulillah, kalau kita tengok 2-3 tahun ni bukan brand for fit saja, local brand dah diterima. Kalau kita tengok liga sosial bola sepak ke apa, mostly pakai brand local. Yeah. Dan brand local pun dah banyak dekat liga-liga tinggi. Contoh Liga Super Malaysia dah ada Local brands. local brand. Oh, I see. So ada dekat kalau lain macam sepak takraw, netball pun dah local brand. So dia perkembangan yang sangat baik. Kita pun mewawarkan lah, kalau ada contoh local brand lain yang baru nak mula ke apa, start je dia. Sebab kita macam kami, macam tahun ni ke tahun lepas atau 2-3 tahun ni, local brand pun daripada luar pun start masuk kan. Sekarang daripada Indonesia pun benda. So kalau kita tak mula, macam mana kan. So kita kena. So why do you think it boomed after PKP actually, to have local brands? More local brands are doing it. Okay, kalau Before that sebenarnya ada? Because saya sekarang ni baru saya teringat masa saya sekolah dulu, my jersey sekolah was Line 7. Line 7 is local brand, is it? dia local betul. Yeah, so they were like the pioneer lah juga betul. kan. Dia zaman lama tu lah. Maybe betul, 20 years ago. Betul. Yeah, Tapi so sekarang masih ada. my jersey was Line. Sekarang ada lagi Line 7 tu. Yeah. So mungkin tak, they were like the only ones maybe. Lotto tu ada. Lotto is local Bukan local. Lotto bukan. Bukan local. Kapau bukan kan? Bukan. Oh. So zaman tu, even masa tu kalau kita sebut zaman Line 7 tu, Alisan pun dikira local brand yang baru. Al-Ihsan is bukan Al-Ihsan adalah macam RS Royal Sporting Club semua tu yang dia ada buat brand sendiri, AL tu. Oh. Masa tu pun baru lagi lah, kira dia baru juga Yeah, buat. the sensation of people going to, because people going to Al-Ihsan to get cheaper Nike shoes. Betul. Ada time tu diorang jual brand lain dulu kan, before diorang jual their own brand AL tu. Memang dia bermula macam tu dulu. Dia sebagai macam mungkin distributor di sini, jual brand-brand macam tu kan. So lepas tu dia buat brand sendiri, tapi itu pun dah 2000 plus kot. Yes. Kan 2012 betul. 11 lah ya. Even Al-Ihsan kan. Betul. Yeah. But before that it was like Line 7. Betul. So lepas tu local brand yang boleh kata macam Line 7, dia mungkin pioneer. Macam kita cakap local brand sekarang yang betul-betul SME, betul-betul kecil, dah bermula betul-betul kecil daripada dalam 2-3 tahun ni. So saya tengok macam brand-brand ni, macam kita nampak setiap tahun ada je brand baru. Cuma dia orang sustain tak sustain je lah dekat dalam ni. So sebenarnya ada perbezaan lah. Kita tengok juga dia nak masuk sports ni sebab apa. Ada orang sebab nampak market ni ada boleh jual ni, so kita buat brand sikit, kita jual. Tapi dia tak ada strong mungkin filosofi or fundamental untuk identity lah, untuk kekal dalam macam ni. There also the time when futsal was a hit, and ada a lot of local brands betul muncul juga time tu. Betul. Yeah. So it's just a business opportunity lah. Adakah itu you trying to say for people around? Sometimes they masuk business opportunity to have to sell something regarding, and to do it as a local thing. Exactly. Memang kebanyakan dia macam tu. Sebab tu kita tengok kadang-kadang contoh brand local brand yang pro football, dia punya owner ni pemain bola. Kalau yang local brand ke rugby, kita mesti tengok susu galur dia, owner dia main rugby. So biasanya macam itulah.
Di samping dia ada passion kat situ, tapi dia nampak opportunities kat situ lah. Okay, what's your thought also on sekarang ni there's a lot of, you said everyone has nak ada local brand sustain or not, but they do regarding to sports lah. Tapi dia orang buat something, initiate a company to sell something regarding of sports, but it's not just apparels. Dia ada macam-macam. So, contohnya a sports brand came to Better Kau Sukan. They sell, this a local sports brand, tapi dia tak sell apparels. They sports more on recovery. So they sell, so shout out to Retro Recovery. So they sell foam roller, they sell massage gun and all. So is that what's your thoughts on the perkembangan of dunia entrepreneurs? For me personally, it's a very good movement lah. Sebab contoh sukan ni besar. Dia bukan tentang performance saja, dia tentang pakaian. Benda-benda yang you sebut tadi tu, mungkin ada mungkin professional athlete je yang tap sebelum ni. Tapi sebenarnya benda tu penting untuk semua yang melibatkan diri dalam sukan. Yes. Kan? So bila ada benda macam ni, untuk permulaan mungkin agak sukar sikit. Orang nak masuk, siapa nak spend ke situ kan. Tapi slowly kita boleh educate community dan yang mencuba di bidang sukan untuk lah dia jadi essential lah benda tu. Sama juga dengan kita kan baju. Sebelum ni kalau kita main bola lah, kena ada 2 jersey kan. Sebelum ni orang keluar seorang baju hitam, seorang baju putih kan. Kenapa kita nak spend on jersey buat sini kan? Mahal bayar, tahulah sekarang kan. Tapi last kita tengok kalau kita pergi game friendly yang biasa-biasa setiap malam pun, hampir semua tim ada baju. Dan kadang-kadang ada home away sendiri. Home away. So maksudnya kita dah berjaya educate community yang benda ni penting. So same goes to yang tadi tu, saya rasa it's very good movement untuk fasa pertama mungkin educate dululah untuk orang faham apa benda tu, kenapa perlu. I see. Benda tu. So memang bagi saya sangat-sangat penting. Dia melengkapkan ekosistem sukan tu sendiri. That's the right word to say. Panda, do you have anything to ask or to explain or to share from your perspective on the topic itself, which is sports brand in general? Not much, tapi boleh tambah yang you cakap tadi. Saya rasa macam Tuah pun ada mention tadi about recovery. I think actually that's a very essential part of sports. Kan? Dia macam orang semua time main bola, time tu semua very active. But then recovery, especially injury, tu semua nampak not much for that industry lah. Yeah. Okay. Especially local brand. I've went to a hari sukan negara, all that. Not just because yes, it started off with just baju je kan, and then now it's the sports brand in general, especially local, they ada technology also. They ada like, they jual like technologies like to see your data and all that. So benda tu dah start in this country. Like you said lah, the sports industry is big. And is very big, and you boleh focus on a lot of other things. So sebenarnya bagus lah. Apa yang the country is maju ke hadapan dengan it's quite simple punya topik. First segment kita sembang. Okay. Betul. So sekarang kita boleh move on to Forfeit. Sure. Dalam Instagram forfeit.my. Yes. Betul. So kita dah kenal you, kita dah kenal how you started a bit on designing and all. Kita dah dapat understanding on you, understanding about business and entrepreneurship and even local brands, how your view towards it. So boleh tak cerita macam mana Forfeit wujud? Then yes, we know that you jumpa Arif through a different project actually. Okay. So adakah boleh explain sejarah Forfeit? Orang nak tulis ni dalam buku sejarah lah. But in fact sebenarnya ada salah seorang staff yang pernah bekerja dengan kami. Dia datang after 3-4 months, dia panggil personally lah saya. Dia kata, boleh tak saya nak tahu cerita sejarah pasal Forfeit sampai dia tulis mungkin dia nak, mungkin ada benda yang dia nak study kan. Tapi perkara ni pernah berlaku lah. Mungkin kalau dia cakap dekat podcast sebenarnya kita tak pernah cerita, tapi kalau cerita-cerita yang off record ni banyak je kita share dengan dia. Sebab bagi kita macam team kita,
dia mesti tahu perjalanan Yes, brand of kita course, kan, yeah. apa kita punya vision, apa So that dia lebih berjiwa dengan dia Betul. untuk buat, to work with betul. you. Dia ada sense of belonging yang kuat lah. So okay, back then macam mana cerita bermula Forfeit ni? Okay, kita bermula Forfeit pada tahun 2020 macam tu. Okay. Okay, Time 2020 PKP. ya. Sebelum tu kita pakai yang Tuah April dah cakap tadi, printing dan Tuah apparel tu dah berapa lama? since 2014 macam tu. Oh. Since masa belajar lah. So it's your full time thing lah. That is your kerja hakiki masa lah. 2014, 15, 16 tu kita buat part time sebab student. Okay. Masa student belum grad lagi, kita grad 2017. Tapi time tu kumpul untuk duit kahwin. I boleh cakap macam ni. After 1 year I buat printing tu, I boleh Wah, apparel tu? secure 5 figures lah sebulan sebagai seorang student. Yes. So I nampak Yalah, you jumpa a niche lah. Senang cerita. Betul lah. Everyone wanted that. Maybe ramai orang mencari that actually. Betul, But betul, you betul. you found your niche. Yeah, betul, Which is betul. good for you. Yeah. betul. Tu pun secara tak sengaja, memang rezeki lah nak Ya. jadi situ. Kalau cakap daripada plan asal, kita tak pernah pun ke arah itu. Kita nak Okay. jadi landscape architect. So pada tahun 2020, masa tu zaman COVID-19, which is masa first kita masih ingat lah. Masa tu saya dengan Arif dengan tim, masa tu ada pengumuman yang kita kena apa, PKP. Yeah. Masa tu kita cakap 2 minggu je, takkan lebih kot. Yes, 2 minggu. yes. Lepas tu dia pergi ke 3 bulan. 3 bulan takkan setahun 2 tahun kot. So masa tu, bila zaman tu berlaku, masa tu printing memang siapa nak order kan. So masa tu the only baju yang mask tak ada. Mask. itu antara yang benda kita buat bila kita buat Forfeit tu. So masa permulaan kita tengok baju yang laku PPE je. Kita tak jual PPE. Masa tu siapa nak pakai baju kita. So masa tu lah ada idea yang kita nak buat brand sportswear ni. Even sebelum tu kita dah pernah lah buat usaha ke arah ini. That tapi Tuah tak ada apparels was more focused on sportswear also lah. dia printing. Ke printing saja. Printing saja. Printing baju lah. Printing baju saja. Bukan print expert ke apa. Tapi bukan. Printing baju saja. printing baju lah. So Betul. Tuah apparels is printing baju, doesn't matter sports ke, event ke, concert tak ke, kisah, ya. student class ke, Betul. class foto ke, but it's printing. Dia sangat broad sampai dia tak ada certain niche yang kita Tak ada ni certain niche so lah. siapa nak buat boleh buat je. Nak print baju boleh. Ya. Tapi kat situ kita nampak bila PKP dia tak, kita tak tahu nak marketingkan apa. Kita memang tak boleh buat apa-apa kan. So kat situlah ada idea yang kita why not kita fokus juga kat Forfeit ni, kita try naikkan. So masa tu dia bermula bila masa sama juga bila Forfeit tak ada orang bersukan juga time tu kan. Boleh bersukan sendirilah. So dari situlah kita buat gerak kerja dari segi apa vision kita kat situ, dari segi content kita boleh buat time tu. Lepas tu antara produk kita adalah produk pertama baju, tapi PKP tu ada produk kita yang menghidupkan kami masa PKP adalah jual mask tu lah. Mask lah. So design the mask. Ya, design mask. Sebab masa tu kan mask biasa je. Kita buat mask yang design sikit macam mana dekat jersey sublimation ni. So kita buat benda tu dan dia mendapat perhatian. Okay. So masa tu benda tu lah yang ni. Tapi benda tu pun tak lama. Macam biasa masa PKP, mask pun pada mula-mula harga dah mahal. Selang 3 bulan harga dah turun. Betul. Dan tu semua orang berebut nak pakai mask. Dan alhamdulillah lepas tu, tak lama lepas tu kita dah ada PKP 2 yang dah boleh bersukan sikit apa benda. Yes. So kita terus buat gerak kerja sebagai sportswear. Sebelum ni kita buat printing, kita ambil tempahan saja. Okay. Kali ni bila kita ada brand sendiri, kita dah start buat collab. So masa it was before PKP lah, you and Arif and your team actually fikir nak buat. Betul, kita ada plan banyak time tu lah. Sebab kita tengok kalau untuk ni di sudut bisnes lah, untuk sustain dalam bisnes, kita perlu ada value apa yang untuk orang engage dengan kita. So masa tu kita nampak printing bukan tak boleh. Mungkin saya nampak macam apa USP yang lain kalau kita berdua. Macam mungkin USP? Unique selling point. Unique selling point. Okay. Apa yang orang nak, kenapa orang kena pergi kat you. Dan printing banyak kan. So kita nampak lah banyak disadvantage kat situ. So bila pergi ke Forfeit ni, bukan cakap senang ada USP apa, tapi kita semua berada dalam industri sukan. Kita berada dalam komuniti yang bermain sukan. So cakap why don't kita tap ni. Dan masa tu bukannya kita fokus jualan, kita fokus dulu apa benda-benda penting dalam Forfeit ni, value-value yang penting. That's why bila ada event tu, kita mulalah dengan collab. Itu semua kita langgar dinding je. Adakah when you did Tuah apparels, adakah the
membuatkan you nak fokus on sports? Adakah sebab closer penghujung of Tua Apparel tu banyak sports team yang amateurs yang minta printing, mungkin yang ada, membuatkan you macam okay, maybe I should focus more on sports. Mungkin ada faktor tu. Okay. Mungkin ada faktor tu sebab kalau tengok printing itself, kalau tak persatuan kelab yang buat event, memang sukan lah yang akan engage dengan kita kan. So angle tu, faktor tu ada. Okay. Tak dinafikan. That's why bila kita pergi sports brand, kita pergi ke baju dulu. Benda memang kita dah buat, cuma kita lebih niche saja ke ni. So macam dulu kita tak ambil, mungkin kalau orang tempah baju lah. Dia nak buat baju macam mana, design ikut dia lah. Tapi bila kita buat forfeit, kita study everything about sports punya attire, even specs. Macam contoh lah, kita cerita pasal bola sepak je. Okay. Kan dia ada rules je. Baju tu name set dia size apa. Macam sekarang kita yang advise customer, ni tak boleh macam ni, logo ni kena macam ni, logo ni macam ni. Lepas tu kalau contoh lah, masuk ke liga yang ada broadcasting, Liga Super ke Liga A1 ke, name set tu tak boleh sublimation. Dia kena pakai patches ataupun vinyl macam tu lah. So benda-benda situ kita study. Sebab you yourself or you have our team lah, your kita team punya lah. study. Selain kita study dan ada juga experience daripada team yang datang, dia bagi tahu, okay, ni rules dia macam ni, rules ini. So kita bawa lah experience tu ke depan. Kita boleh educate new collaboration ataupun new customer yang ni tak boleh. Sebenarnya kita punya target pun untuk memastikan dia orang nampak image profesional lah. Walaupun dia team social, tapi dia nampak faham. Image tu power lah, macam profesional. You do have the experience because you have that printing apparel punya, betul. What move you to that. The decision, like you said, you langgar dinding and all, memang just tak ada fikir macam orang tak buat lagi macam ni, atau ada orang lain buat style macam ni, so do I need to, do you follow other brands, or you rasa macam or like you look up to this brand ke apa ke? Is there any specific brand that you look up, atau you langgar je? Kita ada buat reference jugalah beberapa brand masa tu. Tapi masa tu bukan, sebab local brand pun macam tak banyak yang naik sangat time tu. That time like masa tu belas 20s 18 19 2020 tu ada, tapi dia tak rancak macam sekarang. Dia dah ada dah, tapi dia tak rancak sekarang. Kalau kita sebut pun, kita boleh sebut mungkin 2-3 brand saja macam tu lah. Walaupun brand lain tu macam marketing dia pun semua tak terlalu boom. Mungkin lah masalah, mungkin lah kekangan social media tak banyak macam sekarang mungkin. So kita ada reference juga daripada sini. Kita buat reference daripada ni. Dan saya berani buat brand ni masa buat brand ni saya dah berdua. Kita dah ada partner. So kita dah ada second thought lah, yang kita boleh dapat, nak terus macam ni. Dan sebab banyak juga branding yang input daripada dia juga, dan saya banyak daripada input daripada production punya. But before this, you and Arif tak pernah kerja together? Tak pernah. Kita orang jumpa di sini lah, yang tak pernah kerja. Sebab dia kerja bahagian dia arkitek. Saya tak pernah bekerja dalam industri architecture. Saya memang terus masuk. So he was from architecture punya. Dia ada bekerja di architecture. Betul. Nah, cetus dalam bidang tu, and then you keluar lah, Arif. So who approach who actually? Basically sebab masa tu April tu I seorang. So I approach dia untuk join. Which Arif comes in and say, let's just focus more on something. That's why dekat situ lah perbincangan tu. Kalau kita nak go sama-sama, apa yang boleh buat you stay, apa yang you punya passion lah. Takkan you kerja ikut passion I saja kan. Kita nak sama. Then dia cakap lah, why not kita buat sports brand apa benda. So kita carry on sama-sama. Sebab kita masing-masing ada expertise berbeza. Macam I punya experience mungkin lah masa tu kat printing part. Yes. Kan dekat production part, operation part. Dekat dia mungkin dari segi design apa benda semua tu. In fact sampai sekarang pun design under dia punya supervision. So I part operation macam tu lah. So dekat situ lah kita nampak kita mix the puzzle tu. So kita boleh go through sesama lah. Nama tu macam mana nama tu? Forfeit ni dia, kalau orang tanya lah, cakap benda sama je lah. Cakap benda simple lah. Forfeit ni untuk sihat kan. Forfeit. Untuk sihat lah. Betul. Sebelum tu ada nama-nama yang lain yang tak tahu lah. Rasanya untuk brand ni kita tak pernah sebut. Kita pernah ada hampir nak tukar nama.
Oh ya ke? Kita tu sebab masa tu ada orang yang ingat forfeit tu forfeit match. Yelah, forfeit match betul lah. lah. So ingat macam tu. So when my producer Anaf cakap, oh there's this company that is gonna get baju for us and all. Okay, tunjuk baju. So it's like what? Forfeit? Like backed out? Then it's like no, forfeit. Forfeit.my. And then like, oh okay, because that's your IG and all that. So that's the reason lah. So Betul, that's the betul. only name that you guys. Betul. I rasa tak ada. Tak ada nama lain lah. Tak ada. Kita fokus untuk And your socials memang forfeit.my. Ya, betul. Forfeit tu dah taken ke apa actually? Memang kita buat forfeit.my. Kan? Memang kita buat forfeit. Memang that's the reason lah. Tapi kalau orang cakap is forfeit je lah. It's not betul, forfeit.my. betul. Okay. Okay, continue your journey after that. Okay, lepas tu lepas macam saya cakap tadi, kita dah start collab everything, nak tukar nama lah apa benda. So kita dalam setahun 2 tahun pertama tu memang kita cuba memperkasakan brand lah. Dekat situ lah, kalau dalam business term ni kita panggil zaman bakar duit lah. Bakar duit tu kita sponsor. Sebab kita tak tahu. You're risking betul. to don't know do you get it back or not. So kita tak tahu langkah kita ni betul ke tak. Yang mana profitable, yang mana rugi, kita tak tahu. Tapi kita go through je, jangan orang kata jalan yang jauh lah, jalan yang panjang sikit. You do have a plan, but ya, betul, kita terpaksa. Tapi dalam setahun 2 tahun tu alhamdulillah banyak benda belajar. Dan saya boleh kata sekarang adalah permulaan untuk kita harvest usaha-usaha kita yang dulu lah, which is macam tadi pasal nama kita nak tukar kan. Tapi masa tu ada second thought, kita rasa mungkin sebab orang belum kenal kita, that's why ni. Tapi orang dah kenal nanti dia okay lah. So sekarang alhamdulillah dia dah diterima lah. Dah tak ada lah orang datang sekarang tersalah nama. So okay lah sekarang. Tapi maybe ada salah ni lah, forfeit.my atau forfeit je lah tu. Ya betul. Kalau tengok kita punya trademark, forfeit lah, kita letak forfeit kan. So forfeit my tu mungkin satu lagi kita tambahan lah. I tak sure secara general kenapa, tapi domain kita pun memang kita terus ambil forfeit my masa tu. I see. MY. So mungkin lah kita tak tahu rezeki akan datang jadi forfeit.uk ke apa benda, kita tak tahu kan. Tukar forfeit.uk, forfeit.id. Nah betul. Mungkin lah long term kita tak tahu. Long term so maybe that's the everything happens for a reason, so you don't know. Betul. So the passion of wanting to do a business focusing on local sports tu, adakah how do you maintain that kemahuan untuk the jiwa untuk membuatkan this business actually? Okay, kalau tak focus, if you focus more on business only but not put jiwa in it, it's not gonna last. So what's your tool untuk cara you very good question lah. Sebab I rasa benda ni kenapa kita still maintain sampai sekarang. Kalau I seorang pun tak boleh, sebab kalau ditanya angle I adalah business oriented. So memang I akan cerita pasal business saja. So untuk brand, kita dah, sebab sekarang kita dah orang kata forfeit is our baby lah. So tak nak kita akan ni. Tapi that's why kita ada team dan kita ada saya ada partner. Jadi kat situlah dia jadi satu, kita punya sparring partner. Satu lagi dia lah yang mungkin kalau sini kurang, kita yang push, kita kurang dia yang push. So I boleh kata kalau sebabkan ni lah our team lah yang buat yang kita stay lagi. Passion dia jiwa tu betul, masih ada. passion. Lepas tu sekarang kita dah banyak, macam sekarang kita banyak involve dengan community. Yes, Dan understand. kita ada banyak join event apa benda kan. Daripada engagement dengan community, situlah kita nampak contoh macam sekarang kita sangat kita aktif dengan grassroots. Okay. Rugby ke bola ke. So bila kita tengok passion ibu bapa parent dari community tu, mereka tak bergaji pun dekat kelab tu. Dia menguruskan kelab anak-anak dia, tapi dia boleh buat sampai dia boleh buat event yang besar. Dia boleh uruskan kelab dia, anak dia masuk pertandingan ni, masuk pertandingan tu, yang which is everything tu costly. Kan? Dia boleh cari sponsor, which is itu bukannya main career dia, tukar cari sponsor. Dia ada kerja hakiki lain. So passion tu yang membuat sebenarnya memberi sikit sebanyak, memberi semangat pada kita lah. Cakap kalau dia orang boleh, dia orang support industri sukan ataupun development budak-budak ni dengan cara macam ni, kita tanggungjawab kita dari sudut ni lah. Ini orang kata jihad kita dari sudut ni lah, daripada selagi boleh teruskan, kita teruskan, because there's other people that wants us to succeed. Betul. Sebab end up kita akan bantu juga development sukan negara dengan cara ni, sebab kita start dengan grassroots kan. So
daripada contohlah kita jumpa 20,000 budak yang bermain sukan. Okay. Mungkin 10% pada diorang akan jadi atlet negara untuk kita juga. So macam itulah. Itu yang buat kita sekarang passion untuk bantu dekat situ. I just want to ask also another thing that can you just share to the audience, the viewers and the listeners juga macam, yes, you are a sports apparel brand, tapi do you focus on just baju? Do you have socks? Do you have pants? Do you have caps? Do you focus only on football, which is now you said about rugby? Kepada yang selalu dengar Better Course Kan, diorang tahulah, I would say it's more than just football. Diorang buat different sports. But from you, what is the goal? Maybe the goal at first was to aim local amateur teams, but what sports do you cover? Actually, forfeit ni bila saya explain tu betul ke sebenarnya? Okay, basically yang orang akan tahu forfeit is sportswear je lah. Okay. Lepas tu bola sepak tu je. Okay. Sebenarnya sekarang kita dah dah evolve dengan beberapa perkara. Contoh kita ada sportswear, dan satu lagi kita buat untuk sports event. Kita juga organize sports event. Organize? Ya, okay. Sama ada orang hire kita as a sports event organizer ataupun kita punya event sendiri. That's why kalau tengok sekarang forfeit banyak collab dengan event. So event pula kita sekarang kita brought je any sukan pun tak ada masalah. Cuma fokus kita untuk setahun dua ni kita fokus to grassroots. Grassroots tak kisah any sukan. Cuma sekarang yang banyak kita engage rugby. Sebab rugby tengah aktif. Okay. So kalau tengok dekat social media forfeit sekarang memang kita ke rugby. Rugby lah. Rugby atau bola sepak sikit. Macam sukan lain belum aktif sangat di side kita. Tapi yang confirm ni kita memang target grassroots sekarang lah. Dalam setahun dua ni memang grassroots saja. Oh. And that is the, contohnya itu adalah your menu that you guys want to aim first lah. And like you said, okay, do event and all, and then focus on grassroots and all. Just baju or more than baju? Okay, macam contoh kita cerita pasal rugby lah. Okay. Kita ada sebelum ni baju saja. Sekarang kita ada standard lah baju, set, seluar stokin. Sekarang kita ada accessories rugby juga, headgear. forfeit buat juga? Kita ada buat juga. So sekarang kita banyak perkenalkan di event lah. So dekat social media pun kita akan start sikit-sikit promote our accessory. Kita tambah sikit-sikit produk macam itulah. Sebab rugby ni banyak sikit accessories compare to football. Okay. Tapi dalam sesama football pun kita tak tinggal. Nampak macam kita memang ada baju seluar stokin je, tapi setiap bulan, setiap quarter tu kita akan upgrade kita punya produk. Contoh new cutting, new technology macam itulah. The reason why I ask because in my community that Tuah forfeit is helping also, which is Padang Bola Sepak, we have bips from forfeit also. So that's why I asked that question juga. Okay, faham. So memang apa yang ada you guys cuba buat. Betul, yang melibatkan even dia sampai level sports bottle, bag, semua tu pun kita topi, cap yang pelik-pelik tu pun kita ada. Oh, ada jugalah. Ada juga, betul, that betul, also. Betul. Cuma kita ada stage ada phase yang kita keluarkan sikit macam tu. Kalau tengok dekat website kita semua benda tu dah ada dah. Macam sekarang musim World Cup. Okay. Kita bukan kita ada juga. Dan kita kalau tengok dekat kita punya sosmed ataupun website, kita tengah keluarkan Forfeit Nation Series. World Cup, tapi baju tu bukan jersey bola biasa. Dia lebih, dia macam fit dengan lifestyle streetwear sikit macam tu. So boleh check out lah dekat kita punya website. So there's another question that I want to ask. Is there a local store, like store physical store? Okay, Forfeit. Yes. Ada physical store di Seri Rampai, Wangsa Maju. Kita ada satu physical store situ. Operation hours pun 9 to 9. So buka every day? Ya, Sabtu Ahad, hari Ahad kita tutup. Hari Sabtu dekat Seri Rampai? Ya, dekat Seri Rampai, betul. So dalam adakah it's your store ataupun masuk a store and then ada section Forfeit? No, kita punya store sendiri.
Oh ya ke? Congratulations. I actually did not know that. Memang kita Congratulations punya on having HQ di situ. HQ di situ lah. Nak walk in, even you nak beli barang ataupun you nak custom anything, boleh datang situ. So kalau saya buka dekat saya punya maps or location tu, to type forfeit, boleh jumpa ataupun Sri boleh Rampai. waste Freka Studio. Freka. Ya, Freka Studio. Why Freka is that? Sebab our company name registered as Freka Sdn Bhd. Oh. Kita ada So orang yang kalau nak pergi kedai tu, dia orang akan waste forfeit boleh, betul. ataupun Freka Studio. Betul. I see. Dah berapa tahun dah? Kita dekat Sri Rampai dah daripada 2018. Cuma yang store baru ni which is yang paling latest ni, dia paling selesa lah, boleh kata paling besar selesa. So dia berada daripada 2021, if I'm not mistaken. 2021. I do have a question one more time, because like some people say to have a physical store and to have online, to do it online. Sometimes doing online don't need to have a physical store. You just go to events, you go to weekend, ada display, buka booth sahaja. Yeah. That is better daripada having a physical store. Do you believe in that actually? Yes, I agree je. Kalau diberi pilihan, mungkin kita nak online dan event saja, which is banyak founder brand selain sportswear, atau streetwear ke apa benda macam tu, dia tak ada pun physical store. Tetapi macam kita dah ada ni, dia bukan cakap satu kekurangan, tapi dia advantage juga lah. Sebab kita sekarang bukan macam tadi kita cerita pasal online dengan event dan physical store. Sekarang macam kami ada tiga-tiga. Physical store ada, event kita involve sekarang, which is sekarang kita tengah aktif. Online memang kita ada lah. So advantage physical store ni, hari-hari tu, sebab kalau event dia ada certain date je orang akan dapat kita. Lain di online, sebab ada certain audience, dia perlukan human touch. Ada orang yang nak cakap something, dia tak lalu email, dia mesti nak jumpa, nak cakap depan. Adalah cara dia nak interaction kan. So that's why dengan adanya physical store kita, dan kenapa kita buka sampai malam, orang yang bekerja biasa lepas office hour kan. So benda tu kita nampak so far memudahkan our audience lah. I do see from your perspective, and you also understand on diorang punya ada perspektif juga. Betul. Do you have any questions you want to ask, Pandat? Tidak. No, just macam apa yang tuan cakap tadi betul. Macam I sendiri pun kalau I nak beli baju, I nak belik, nak pegang tu semua, physical baru puas, baru beli. Online ni macam tak puas. That's why that's why they go, they don't have a store, but they go to like, you know, kalau ada Hari Sukan Negara, kau buka booth kat situ. So that's where but that's the only opportunity lah. You don't have you tak ada the rights and all. You have your store, so orang datang je anytime. Tak payah tunggu nak event and all. I understand. So before we go ni, I just nak tanya the question of every Malaysian, tak kisahlah you're in the sports industry or whatever, they will always hear this and will always say this. Tak kisah dalam industri apa-apa, supportlah local, supportlah local, supportlah local. Apa pandangan, what is your thought on supportlah local? Adakah you rasa people kena, what's your term, what's the definition that you and forfeit understand of support local? Okay, kalau memberi pandangan sport lokal, letak dia neutral lah, tengah-tengah. Untuk sebagai pengusaha bisnes, memang kita nak orang support lokal. Nombor satu, in term of spending money diorang dekat brand lah. And invest dari segi cash atau macam mana. Nombor dua, dari segi promote lah local brand kan. Tapi I faham juga dekat bahagian pembeli, consumers, ada yang dia ada persoalkan banyak benda. Macam local brand mesti murah, dia tak boleh mahal. Macam tu kalau I jual barang tu 300, baik aku beli jenama luar. Kan. Nombor dua, dia dah support kadang-kadang, tapi local brand pula development of product tu tak dia kurang, dia macam then diorang dah compare kita local brand, macam mana pun dia tak akan compare dengan another local brand. Dia akan compare dengan international brand, sebab diorang bukan tak ada duit, tapi dia memilih untuk support support local brand tu. Macam mana, apa value yang you boleh bagi. So kalau you tanya dengan kita, dia kena sama-sama support. I support consumer support kita, local brand. Kita pun kena support
apa yang diperlukan oleh consumers. Follow up to that question, how do you think that local brands, there's a lot daripada dulu lagi, all that what is it called, the brands and all that, tak kisahlah from sports ke, there's arts punya style, they support local. And then how do you think it can compete or be with dengan international brand? Okay, bagi I tak ada masalah kalau selain sportswear. Sebenarnya banyak dah jenama-jenama kita yang dah compete di level global. Yeah. Contohnya, like I know like for Paris like Abstracts and all that, right? Ya, kalau macam kasut tu apa? Bag tangan tu apa? Bag tangan. Yang dekat TikTok siapa? Rap nama dia? Christian. Christian. Itu pun dah level global. Yeah. So kita dah banyak dah. And it's also local brand, right? Betul. Yeah. Dia banyak dah brand tu. So untuk kita pergi berlawan dengan international ni kan. Nombor satu, I rasa setiap brand tu kena faham identiti dan value apa dia boleh bagilah. Dia bukan pasal harga mahal atau murah. Contoh macam produk sendiri. You sekarang kita suruh owner brand sendiri tengok, compare you punya barang dengan international brand punya barang. Dia bukan pasal harga. You rasa kalau you sekadar nak jual contoh untuk mass market, tapi kita tak boleh nak jual mahal sangat. Sebab nanti orang tak beli. So kita buat murah. So bila murah, spek tu akan dikurangkan. So you akan jadi macam mungkin macam majority orang yang nak buat brand yang punya mindset yang sekadar nak menjual saja. So kalau you ada value and you sanggup spend kat situ, even macam contohlah, dia bukan pasal produk saja, contoh collaboration lah. Macam kita macam kami brand, kita ada collab dengan community, kita sponsor certain thing, sponsor ni. Memang benda tu cost. Tetapi itu adalah boleh kata sekarang itulah dia punya cara macam mana you pun nak kena support local juga kan. Yeah. So macam itulah, you naik, you tolong bantu, nanti the rest dia orang akan support you balik lah macam tu. So biasanya memang ada satu lagi masalah international brand ni, satu lagi kemasukan international brand pun dekat Malaysia ni tak ada limit, siapa-siapa boleh masuk. So bila ni dia cabaran untuk kita lah. Tapi personally I rasa kita boleh je compete. Kita boleh compete dan barang kita banyak dah dari luar. Even Forfeit sendiri tahun lepas kita collab dengan juara Liga Super Brunei. Kita collab tahun tu tahun ni alhamdulillah dia juara Liga Super Brunei. Brunei. So in Brunei. Ya, Brunei Super League. So kita dah pergi ke global juga. Lepas tu tahun ni juga kita ada klien yang besar daripada UK yang beli yang support kita punya barang dalam kuantiti banyak. Kalau saya sebut social media ada, mungkin ramai kenal, ada million followers. So nak cakap barang kita dah diterima dah di global. Cuma selalunya apa yang masalah adalah mereka tak tahu kita punya brand. So I rasa yang banyak kita untuk lawan international brand ni, nombor satu media promotion tu kena kreatif sikit lah. And do you think that you guys as Forfeit need to work together with other local brands yang tengah like the nama also tengah naik, because there's a lot of other nama. So do you guys look that as let's compete healthily or let's be together and compete with international? Yes, we are open to collab to any brand. Tak kisahlah. Tak kisah sebab saya rasa do you approach to other brands also? Ada kita ada approach dan ada yang brand approach kita. Like cuma sekarang dia belum collaboration antara brand tu belum kuat lagi, belum banyak lagi, tapi kita open je. Because I see like different sports, like even not just apparels, like contohnya Boom is a drink, right? Yeah. It's a local drink. So they also collab with other brands also, and because like I said lah, like there's a lot of different ni apparel, yang ni hydration, so they collab. So you guys also approach lah. Ya, betul. And macam you podcast pun you ada collab juga, which betul. Macam tahun ni benda-benda yang luar daripada typical sukan ni adalah satu podcast. Lepas tu tahun ni kita ada satu projek dengan filem. Kita collab dengan filem. I see. Cuma benda tu tak keluar lagi, so boleh kita akan update lah masa dekat kita punya sosmed. So you print baju kru ke atau kita jadi official merchandise untuk that filem. I see. Filem relate to sports jugalah. Relate to sports lah. I see.
akan dah start shoot atau akan sekarang dah akan keluar? Dia akan keluar dalam bulan 8 ni kot. Oh, okay. Is it budak bola? No. Ya. Oh, budak bola. Okay. You terlibat juga itu kita ada discuss. Kita ada, budak bola was the director came here to speak about betul, budak bola betul. tu. So kita tengah ni. Cuma tak tahu exactly berapa bulan dia keluar, tapi kita tengah kita collab dengan dia lah sekarang. I see, understand. Okay, so you just trying as much as you can and all lah. I just want to ask, doing a business kan, you and Arif as directors and your team, berapa orang actually you guys total? Sekarang kita punya team sum up dalam 12 orang termasuk kita. 12? 12. Yang plus dengan orang yang jaga store, plus orang yang tu semua. Ya, betul. Dan I boleh kata kita ada team yang sangat supportive lah. Sebab kita event pun kita pakai team ni juga. So diorang ni diorang sangat membantu lah kita dalam perjalanan kita punya brand. Bukan sekadar kami berdua je yang membawa brand ni, diorang pun support sangat-sangat baik lah. Yes, understand. Like also like the question is, another one is, Tua Apparels, Kilang dan Forfeit Kilang sama ke? Tak, okay, untuk Forfeit ni kita focus on brand and sales marketing, kita tak fokus on production. So production kita ada outsource dan kita ada bukan from the same Kilang ke? Tak. Sebab okay, kalau nak cerita technical sikit, Kilang yang buat printing dan buat brand ni, dia ada different philosophy sikit. So kalau macam printing mungkin dia orang focus on mass, lagi banyak quantity. Macam brand ni kita focus on very details lah. Barang ni kita nak pattern ni, which is kadang-kadang printing kan rasa benda tu leceh kan. Okay. Bukan nak buat banyak pun kan, 20-30 lah. So bila brand ni kita kena ada different mindset sikit lah. That's why sebab setiap pertukaran fasa tu dia akan memerlukan team production yang berbeza lah. Mungkin contohlah 3-4 tahun kita pergi global, mungkin kita kena difference production pula. So kita tak macam tu lah. So sekarang kita ada difference. Untuk fasa ini you more on focus on quality than. Betul. Okay. Sebab kita sekarang lah fasa paling banyak R&D. Kita try contoh R&D dari segi collab macam saya cakap lah, collab dengan podcast, benda-benda yang orang kata kalau dalam bahasa marketing dia guerrilla marketing lah. I see. You masuk you collab dengan niche yang berbeza kan. Tapi di sudut di production pula, di produk pun kita tengah R&D banyak benda. Even kalau tengok macam tadi you guys ada cakap yang kita try buat podcast ni tu kan. Itu pun antara benda-benda yang R&D juga. Itu media punya terms lah. Marketing terms. So kita try buat. That's why kalau you tengok tiga-tiga ni menggunakan team yang sama lah. Obviously. So you boleh nampak macam I support I punya statement tadi. Our team ni memang support gila lah. Dia memang sama-sama nak brand ni naik lah macam tu. I see. Which is really good what you guys are doing. Yeah. Cabaran mesti ada. Boleh tak share a bit of your cabaran? Okay. Sepanjang Forfeit ni ada? Ada ke cabaran bisnes ni standard lah. Cabaran bisnes ni standard, tapi ada tak cerita yang luar dari biasa? I tak sure lah benda luar dari biasa tak, ataupun just nak share. Masa sebab kita baru kan, kita tak pernah ada, kita tak ada kita so-called mentor yang guide kita. So kita daripada tahun 2020 ke 2000 sekarang lah. Okay. Kita kalau cakap orang berhutang tu memang banyak lah. Oh, yes. 6 Okay. 6 figures punya hutang yang boleh kata mungkin dah tak boleh dapat balik lah macam tu. So perjalanan tu lah, dia melibatkan bila melibat duit ni, kita contoh kita kenal orang baru, kita tak tahu macam mana, tapi opportunity is there. So kadang-kadang ada benda yang okay, ada benda yang tak okay. Lepas tu kalau tanya yang typical, tapi saya rasa akan menjadi masalah pada semua yang so-called brand atau business owner, bila mereka belum cukup di-educate tentang kita punya brand. So macam contoh nak membeli yang kita, harga kita tu tak diterima. Lepas itu, bukan setakat itu, lepas tu the best kita pula. Dia kata kenapa sini, dan benda ni berlaku masa awal 1-2 tahun pertama kita buat brand lah. Padahal kita dah invest banyak ni. Kita invest dekat dia, tapi dia tak support kita balik. Macam benda tu biasa, tapi bagi saya benda yang biasa ni
Walaupun dia biasa dia sangat menyakitkan lah. Tapi Alhamdulillah dalam 2-3 tahun yang sekarang, alhamdulillah kita tak jumpa lagi lah masalah tu. Dan selalunya kita didatangi oleh orang-orang yang tepat lah. Mungkin kita punya audience tu dah jumpa the right circle yang akan support for fit. So sekarang okay lah. Yang membuatkan you still go through with all these challenges, walaupun you said maybe for some people it's big, but for you said it's just how business is. I think your team is solid actually. After listening to you, as it is support system you around you. Team. Contoh kalau orang cakap bila ni, memanglah number one you akan cakap tentang bahagian top management, I dengan partner lah. Tapi you ada team yang supportive, you ada family yang supportive, you ada customer dan community yang supportive. Itu pun sangat penting. Yes. Di mana bila berlaku masalah, dia orang tak adalah melatah apa benda kan. Dia akan cuba memberi positif feedback. Ya, betul. Isu akan berlaku di mana saja. Kan, sebab kita bercerita tentang human made punya barang dan human made punya plan. So isu akan berlaku, tapi macam mana kita tackle that issue lah. So kita punya, I boleh kata antara benda yang kita fokus pun dekat risk management lah. Dan segala benda dan kita plan ni tak jadi macam mana, kalau ada hiccup macam mana. So benda tu yang membuatkan, mungkin lah benda tu membuatkan orang stay dengan kita. Do you hire anyone to advise you guys for business module and all that? Sekarang tak ada. Memang kami sendiri ada orang kata cara understanding dengan cara berbeza lah. Macam mungkin partner saya dia mungkin banyak membaca macam saya suka research. Jumpa orang, research sini. So situ je lah experience orang tu yang mengajar kita buat benda ni. So far tak ada lagi yang official jadi advisor kita lah. Okay. Kenangan manis lah. Kita dah cakap pasal cabaran itu ini, orang bash and all that. So what's the sweetest moments of Forfeit so far? Maybe tak sampai lagi je forfeit.id, forfeit.uk. But yeah, what is personally your kenangan manis? Kenangan manis adalah ni dia bukan terlalu besar, tapi dia kenangan manis bagi saya personally lah. Di mana masa kita first collab kita dengan Selangor Angels pada tahun 2020-21 macam tu lah, untuk NSL, Netball Super League. Kita sebelum ni buat service je, custom. So masa tu kita dah collab, kita keluar lah merchandise. Dan merchandise tu first time kita jual di platform website. Dan masa tu bukannya forfeit.my lagi, kita platform pun kita pakai third party punya platform. Dan masa tu jualan tu orang kata kalau ada notification bunyi loceng tu setiap masa berbunyi. Macam kami ni, dia kata, orang kata sangat kejutan budaya lah untuk kita. Kami team especially I dengan Arif dekat office ni duk tunggu setiap masa ni notification tu, macam tak berhenti-berhenti. Kita dah happy gila macam ni. So itu memang macam sekarang mungkin kita rasa benda tu biasa. Tapi masa tu that time dengan kita tak apa. Dia bermula hanyalah dengan sekadar kita punya impian je. Kita collab ni, kita try jual merchandise ni. Dan kali tu tiba-tiba menjadi. Itulah, kalau ingat sampai sekarang, walaupun sekarang kita ada jualan yang lebih baik pada itu, tapi itu sentiasa menjadi antara kenangan manis. That moment lah. Untuk sebab itu betul-betul kita baru tubuhkan Forfeit tak sampai setahun pun lagi. Dan terima kasih agak lah pada Selangor Angels, sebab masa brand kita tak ada nama lagi, dia menerima kita untuk collab masa tu. Dan dia meninggalkan kenangan manis lah. Betul, netball team main untuk Netball Super League. So like you said lah, you not just focus on football ke rugby ke, netball pun you ambil betul. Tak kisah pun, semua pun layan. And kenangan yang sangat manis. I would understand that is the moment, because dia different juga tu, the feeling tu. Dia ada dua feeling. Satu, kita rasa brand kita orang terima lah. Nombor dua, kita rasa kita ada good money lah this month, macam tu lah. Masa tu lagi kita fikir macam tu lah. Masa tu muda lagi. Okay, Panda, maybe I want to ask you to tell, kita nak tanya the future of Forfeit lah. Kau nak bagi dia apa, 3 tahun, 5 tahun, hujung tahun ni atau tahun depan, kau nak tanya dia how long? Since this year 2006, 4 years lah, 2030. What's another 4 years for Forfeit? Okay, sekarang kita banyak fokus dengan grassroots. Kita harap dalam 2030 tu kita dah boleh pergi ke
macam sekarang kenapa kita ke grassroots tu pun ada sebab dia. Okay, dalam sudut bisnes kita nampak sekarang ada banyak brand-brand besar international. Kalau tanya orang umur kita akan sebut brand yang standard lah. Mungkin Adidas, Nike apa benda kan. Dia nak positionkan you punya brand tu agak mencabar sikit kat situ. Boleh, tapi dia ni better kita positionkan brand kita daripada budak tu sekolah lagi. So dia sampai start from young. So kalau you cerita 4 tahun lagi, yang sekarang umur 12 tahun dah akan jadi 16 tahun kan. So mungkin pada tahun 2030 dan ke atas, kita dah mungkin naik ke liga-liga profesional. Sebelum ni kita pernah, tapi kali ni kita masuk dengan plan yang betul lah, dengan structure yang betul. So kita nak berada di, nak tak nak, kita akan berada di, kita nak berada di liga-liga tertinggi di peringkat kebangsaan. Dan kalau boleh ke global, macam sekarang kita masuk ke Brunei ni, kita nak banyakkan lagi di situ lah. And you guys want to do it right by playing the long game. Ya, betul. Understand. Really respect what you guys are doing actually. Okay, is there anything that you want to add before we go to the final segment? Or anything you want to ask? No. Ada apa-apa? Nak tambah ke apa-apa? Which I think just tadi you wrap up really well. Maybe just one more thing. Kalau ada, like you said, orang di luar sana yang listen to this and maybe sebab dia dengar this episode macam dia tercetus idea untuk not just maybe do an apparel or do it ni, but to start something. But they didn't find the niche like how you found the niche. What do you say to them? Okay, macam mana saya bermula dulu, ataupun macam mana saya berjumpa dengan beberapa owner business yang jumpa. Sebenarnya bila mula kita tak tahu kita nak start, tak start. Kita patut buat ke tak patut buat. Ni okey ke tak okey. Bagi saya pendapat, nasihat saya adalah find the right person untuk tanya soalan tu lah. Contohlah, biasa yang tanya benda ni, ambillah orang yang sedang bekerja. You akan tanya orang sebelah kanan you, sebelah kiri you yang sedang bekerja. Mereka akan bagi respon yang mungkin bias pada risiko orang yang kita ada kerja elok kot. Buat apa macam ni nanti rugi. Bisnes memang ada untung dan rugi. Kalau tanya sampai sekarang, kita pun ada untung yang besar, kita ada rugi yang besar. Macam saya sebut tadi, hutang pun dah 6 figures. So find the right person, find the right circle. Macam contohlah, kebanyakannya orang yang bisnes ni dia ada positif circle sikit. So you approach je. Contohlah macam I dekat social media, ramai je yang approach, bukan cakap sebab kita bagus, kita berada di dalam bidang ini. Dia tanya macam mana, boleh tak kita boleh buat sharing sikit lah macam mana nak start ni. I akan share lah in term of business part, walaupun the niche berbeza. Sebab at last formula untuk start business ni lebih kurang je. And orang yang buat business ni semua dia punya direction pun lebih kurang je. So kita share lah apa yang kita tahu. So jangan tak start. Terlalu banyak plan tak start ni pun tak jadi apa. Sebab kalau perasan, kalau kita plan, contoh tahun ni kita plan nak buat ni, kita rasa macam okey, tahun depan kita tak buat lagi, tiba-tiba dah ada yang orang yang buat. Lepas tu time tu kita rasa malah buat sebab dah ada orang buat. So ada certain pula orang yang suka buat benda yang dah ramai buat. Benda tengah hype, dia terus buat. Itu pun lah. So I rasa juga, betul. Even sekarang pun kita tengok ada owner pickleball court yang dah start menjual pickleball court. So maksudnya market tu, tapi ini bukan statement yang bagi tahu yang pickleball court dah tak laku. You kena jumpa right person lah untuk tanya apa risiko dia, apa ni. Macam you nak tanya pasal business baju ke apa, boleh jumpa kita lah. Kita bagi tahu kita tak ada halang pun. Ni nak buat lah. Lagi ramai, lagi banyak businessman di Malaysia ni. Lebih banyak kita boleh bantu masyarakat. Contohnya bekerja, bantu menyelesaikan masalah mereka, lagi bagus lah. Like what we discussed tadi is the support local thing lah. Which everyone supporting each other. Betul. Which you personally think actually dalam dunia entrepreneur of local is everyone is actually helping each other, supporting each other, tak kisah. Boleh kata mostly begitulah. Dia support each other. So kena keep this disiplin tu sampai bila-bila lah, supaya dia memastikan ekosistem kita punya ekonomi ni terjamin sikit. Sebab sekarang benda tu je lah dia lead to support our country. So benda tu bila country ekonomi stable, everything stable, kita pun okey lah, tak adalah masalah kita dengar. Sekarang kita tahu ada masalah macam-macam lagi. Kita tak cakap benda ni menyelesaikan masalah, tapi kalau kita ikut perkembangan ekonomi negara,
kita punya ekonomi banyak di support oleh SME di Malaysia. So kalau kita membanyakkan SME, bukan sangat support dari segi unjuran pendapatan negara, tapi dapat support jugalah, tolong orang yang tak bekerja, bagi peluang pekerjaan pada orang lain. Macam tu. I believe that if after an hour listening to this, what I can take is why the will is there, kemahuan is there, but I think how you say it is you're very true to yourself. You sangat jujur and you understand your identity like you said just now. So you do understand why you are doing this. So I really respect that, because some people sangat susah untuk cari that kejujuran on whatever dia nak buat. Okay, what is my identity? But because you understand that, and I believe that not because of you guys I'm wearing what you guys are wearing, but I feel like what you guys are doing is the right direction. And macam baru start ni, I think it's going to be big for you guys. And I really appreciate you guys coming here to share about it. InsyaAllah. Thank you so much. Okay, we move to the next segment. So this segment you have on your phone also. I did already this one. So it's a different jawab je, this or that. Contohnya nasi goreng kampung atau nasi goreng belacan, macam tu lah. So jawab je. Nak jawab salah satu boleh, jawab dua-dua pun boleh je lah. Okay. So I'm gonna go first, and then after that Panda you go ni. Okay tak, I just WhatsApp to you. I baru je WhatsApp. Okay, so this or that segment for forfeit Boss Tua. Local sports brand or international brand? Local sports brand. Okay, teruskan. Performance wear or lifestyle sportswear? Both. Apa beza dia? Lifestyle lah, macam tak payah bersukan lah. Okay. Performance ni mungkin dia lebih pada athlete. Ya, betul. Okay, this is your personal ni lah. Online business or physical store? Both. Kalau boleh pilih satu? Online. Okay. Interesting. Brand building or sales execution? Brand building. Like what you're doing with the grassroots and all. Collaborating with athletes or influencers. Bukan community athlete or influencers. Since we are focused on branding, we choose athlete. Athlete lah. Okay. Some athletes are influencers. So. Ya, betul. Ya, betul juga. Okay. Product quality or strong branding? I rasa strong branding. Strong branding yelah, kalau you quality macam mana, but tak ada orang kenal and all. Ada banyak produk kat luar yang berkualiti tapi tak terjual sebab orang tak tahu pun tak branding dia. Tapi kalau branding bagus, you jual batu-bata macam Supreme pun you boleh laku keras. Betul. Bootstrapped growth or investor-backed scaling? Faham ke? Mungkin investor-backed scaling. Investor-backed scaling maksudnya apa? Orang yang ada orang ada betul. Untuk scale up. Capital and all that. Okay. OPM, kalau dalam bisnes ni orang panggil OPM others people money. Kita guna OPM. OPM maksudnya? Others people money. Ada people money. Okay. Memang term tu digunakan lah dalam bisnes. Dalam bisnes. I say okay. Yeah. I love doing Better Cause I learn a lot of new things every single week. OPM, ISP, USP, Unique Selling Point. Okay. Betul, ada MOQ sekali. MOQ apa? Minimum of quantity. Betul tu. Okay, long term vision or fast wins? Long term vision. You need to have both also, right? Kalau macam tengok daripada sebelum tadi, macam set execution dengan branding, dia sebenarnya akan dipilih di fasa yang berbeza. Untuk permulaan kadang sales execution tanpa duit, atau dia tak macam kita kereta tak ada fuel lah. Okay. Nak bergerak tu. So pada fasa, ada certain fasa you kena pilih sales dulu instead of branding. Sama juga yang tadi tu. Ada fasa you kena pilih ni dulu, baru pilih yang satu lagi. Okay. Is there any, we end this segment, this or that punya part with ada apa-apa kata-kata or quote yang you personally pegang, yang you simpan, yang you basic quote lah yang biasa kita ni. Quote ni kalau tanya businessman, orang yang buat bisnes ni banyak quote, sebab hari-hari mesti story dia ada share quote biasanya macam tu. Tapi kita guna basic quote yang boleh digunakan orang lain adalah yang you sendiri pegang lah. If you fail to plan, you plan to fail lah. If you fail to plan, you plan to fail. Yeah.
gagal merancang kegagalan. Betul. You plan je lah sebab kalau you tak kalau kita plan kadang execution tu berbeza, tapi at least you dah plan. Plan ni bukan masuk plan nak buat apa je. Bila you dah plan contoh nak buat A, mesti dah fikir plan B, plan C, risk management dia. So kalau berlaku apa-apa, you dah tahu dah apa dia punya tindakan. Tapi kalau you tak plan, boleh juga berjaya, kadang terpijak dah runtuh benda kan. Tapi you tak ready. I boleh selalu I akan cakap dengan orang benda perkara yang sama lah. Contoh, kalau sekarang you dah ada dreams, apa yang nak buat kalau dapat 1 juta, masa you dapat 1 juta, you tahu you punya movement tu akan okay sikit. Instead of tiba hari ni I bagi 1 juta, you tak tahu nak buat apa. Contoh I cakap dia, I bagi 1 jam habis 1 juta, you tak pernah plan pun dalam hidup you nak buat apa. So kalau macam bagi tu, boleh jadi you tak boleh apa, ataupun you beli barang yang salah. So itulah minimum kenapa pentingnya plan ni. You have to actually. Even nak makan pun nak kena plan nak makan betul, apa. Betul. Makan apa. Betul. Yeah. Understand? Kalau tak nanti dah pukul 3 tak makan lunch lagi. Biasa betul. Tak pun biasa dalam kereta lah. Kalau cakap nak makan mana, kita tak jawab. Kita tak tahu hala tuju kita tu ke mana nak pergi. Yes. Contohlah kalau kita kanan ke highway ni, kiri ke highway ni, kita boleh pilih. Sebab kalau dah salah pilih, dia dah tak boleh patah balik jauh. Yeah. So biasa macam itulah. Sekecil-kecil itulah pentingnya plan. Okay. Now you can look to the camera and say 2 things. Firstly, boleh bagi penghargaan kepada whoever that made who you are, and also Forfeit in general, how the company is now, and also for you how you are. Dan kedua adalah kalau yang dah dengar ni, diorang are interested and they are like us, fans of you. They nak follow you and follow the brand di mana. Okay, untuk first thing first, I nak ucapkan nombor 1 terima kasih, penghargaan kepada diri saya sendiri kerana 34 tahun berada dalam masih kekal passion dalam apa yang kita tengah buat. So secondly kepada our team, my partner, our support system, family, customers, community yang sentiasa support. Dan kadang-kadang I pun tak tahu nak balas macam mana dah dia punya support ni. Dia membeli dah, dia support dah. Kadang-kadang ada yang mempertahankan, betul-betul mempertahankan kita. Memang gila lah. Ada yang kadang terlibat dalam memberi pandangan R&D barang. Kadang dia memberi input. So thank you so much. Dan kepada yang mendengar, kalau nak follow kita, tak kisah nak tahu anything lah, nak collab ke, nak tanya ke, nak apa, boleh follow our sosmed dekat FB, IG, TikTok, Forfeit MY. Dan boleh masuk ke website kita forfeit.my. So tu saja. Terima kasih. Kalau dia nak ikut perjalanan you, boleh. Okay, kalau perjalanan saya, I'm a fan of him. Macam tak boleh sini. Okay, dekat Forfeit, dekat Forfeit punya sosmed, kalau you guys masuk Forfeit sosmed, memang you akan jumpa saya, you akan jumpa Arif, you akan jumpa staff kita semua di situ. Sebab kita banyak aktiviti, kita buat content, memang kita tag personal. So you boleh cari kat situ lah. Cari di situ tak ada lah. masalah. So that's the plan. Yeah, I'm not gonna share my socials, but you find my Forfeit, you can find me there lah if you really want to follow me. Betul. Okay, thank you so much. And last but not least, thank you to Better Konsukan sebab inviting us ke sini. First podcast untuk kita. Sebelum ni kita bercakap sendiri je. Kali ni kita ada dipanggil podcast yang I boleh kata antara podcast yang dah lama lah kita looking forward. Yes, thank you so much for accepting our collaborations, actually, for being sponsoring us, giving us the windbreakers and baju and jerseys. It's really amazing to have you guys with us on board for this year. So really appreciate that, actually. Anaf couldn't be here today, but we are actually really, really happy to have you guys on board with us. Thank you so much. Thank you for setiap minggu saya akan cakap to everybody to follow kalau boleh and check Forfeit out, because what they are doing is really cool, actually. What you guys doing is really cool. And then I dah nampak you guys doing on social media, you guys dah buat all the sponsored ads also. So it's really good for you guys for doing that also. So keep it up.
Thank you so much. I just want to say to everybody, yes, do follow Forfeit on social media. This is Forfeit My, kan? And also don't forget to follow Better Call Sukan as well on all social media platforms as well. And also kalau YouTube, please subscribe to us. Do follow Audio Plus, which is our partner as well. Audio Plus is very banyak lagi shows ada on Audio Plus. Do follow Audio Plus as well. And also kalau you guys ada anything lah yang related dengan sukan, tak kisahlah pasal apa, if you guys want us to panggil, do let us know. We will definitely call them and they will be here sharing their stories or their point of view on that specific topic lah. Thank you so much everybody for the support from start to the end. And if you guys are new today, thank you so much for being on board with us. We really appreciate you. I should not bagi shout out to the sponsors of Better Call Sukan, which is firstly Kyve, QYVE, another local brand focus on futsal and football also. Futsal, so diorang pun ada baru keluarkan jersey World Cup also. You guys can check Kyve out, QYVE. So ni diorang ada, you don't have shoes, right? Yeah. Kasut tak ada Forfeit Belum. Yeah, on the way. So yeah, check Kyve out first. And also thank you so much to Forfeit for sponsoring Better Call Sukan season 4. Harap season 5 juga. InsyaAllah. kita masuk. But yeah, again, nak explain more about Forfeit, just listen to this whole episode. But yeah, they are both are local brands that being with Better Call Sukan, and diorang not just apparels, they are doing more than that. So if you want to know more, check their socials out. Yes, thank you so much Tua for saying about it. Thank you so much Panda for being with me. So how do you feel actually? You did well sebab Tua senang je, tak susah untuk kita korek dia untuk bercerita. Thank you juga to Arif for just being here, his partner. Tadi dah ajak dia belakang tabir. Dia pun cakap sebab dia last minute juga. Shout out to Arif, what you guys are doing and also your team. If you guys are listening to this, I have truly utmost respect for you guys. And like I said, you guys know your identity and stick to each other lah. InsyaAllah. How do you feel about being my guest host for today, Panda? Really grateful. Really first time buat podcast juga. So thank you for inviting me. Don't forget to click like and subscribe. To your channel. Boleh? I ada channel. Yes, you did well. Thank you so much Panda for teman saya today. And thank you so much to Tua, like I said, so much. For being here. So last words from you before I wrap up. Last word, I think this episode I'm only going to come out after World Cup. So by that time I think diorang dah tahu dah siapa menang World Cup. So but go World Cup. Okay, from a guy who's wearing an Italian jersey, who's not qualified for World Cup by the way. So. Yeah. Okay. Last words from you. Keep support Forfeit on my and Better Call Sukan. So boleh check out our sosmed sebab musim World Cup ni kita nak drop banyak benda, tak kisahlah konten ke, tak produk kisahlah ke. World Cup ke, not just World Cup, it's banyak, anything kan? It's throughout the whole year, throughout the next banyak year semua. kita nak enjoy. Yeah, InsyaAllah. Thank you so much. Thank you so much everybody as well. So I'm gonna wrap up the show because diorang ada meeting, nak kena gerak to Raup for meeting straight away, both of them. So I need to wrap up. I would love to know more, but thank you so much everybody for listening. I'm gonna wrap up the show. My name is Arif Daniel. My name is Panda. Tua here. And we will see you soon. Bye-bye. Audio Plus.